ahma sa in request lati chwalo om nuala tuna chonghal zungzung theilo ma sela arem chandan angzelin ti chwa kan tum zel dona akar laka thil dang te po kan zeptel zel don ti hi tun chungchu kan soi ma sa velok ange ole English club lian Chelsea in an defender rin role Antonio Rudiger an chan nuwa defender thasa kan ti mai thin jing ami ton riat nga khovel huap ang po a top class defender ti lo theilo khopa thale nget an lak lu tak Kalidou Koulibaly hi tun chungchu in bel chiang don ang miang Koulibaly hi kumsa khazakwa somkwa pakhat khan chu ni somnia Europa football thiamram tia soi thin jing ami France Saint Didier Vosges muna alo pianga anu le pa te chanchin hi thui tak chiang taka hriat ani lem lova hriat thei china anu hi thil ti faya in lo thin khothlang howina cleaner anti ang hi ani a apa hi thingzai siam chhona ti mai te ang keini rama thingphe kan ti ang chi te heng ang thingzai thapui pui siam na hmuna na thok thin ani a thingki tu ni lawin thingki sa lo zai soma thingzai thatak taka chhuat thin tu te jing ami ti na ani chu Koulibaly nu le pa hi African ni in France mi le sa dik tak an ni lem lova West Africa a Senegal ram chuak France a pem ta an ni a France a hian khosak phunga ma son be sein an ram la theina tlan sana ram chang kang jok France a pem jinga mi an ni Koulibaly hian naw mi pa aneya a ming chu Seydou Koulibaly ni in an unaw hian an pe na khwa ain anga an pe na khwa Saint Didier Vosges a hian Vincent Auriol Elementary School antia chuan school kalrual an ni in zirna bul an tran ta boka heta hian no pang rual zinga infiamna chi sang sang Koulibaly hian a khel ve thina no pang infiamna ngai na tak ni in football chau lo po infiamna lam chu nuam atm vekti thei ni in chutianga ahun tirlam amhan nu chuan kumriat ani in footballa a theina za pui om lo tak chu an chen na hmuna SR Saint D club chuan mu in heti ma hian kumriat ani atangin Koulibaly hian a khel tran ta a he club SR Saint D hi Koulibaly an pa ngai taka football a khel masak ber na club anita ani chutianga club pa ngai von ani ta ka chuan Koulibaly hian infiam na dang chu ada thazui anita der maya football chuan anun alwa thuk tial tiala a school kalna chuan an football team a te tel vezelin heti hun lai anau pan lai po hian a fel nganganiang skula an zirtir tu pakhat chuan Koulibaly hlotlin nu hian interview na pakhata anau pan lai ti hian a soi chuaka an zirtir tu ming hi Philip Piso ni in Piso hian Koulibaly hi anau pan lai khan kan zir lai jinga a thaber polania a fel fai thapa angai nat om hle boka nau pang enkol ha thak ani ngai lo tuna hlotlin na changta po hi makkatilova hetiang hi a thlengang ti hi kan ring sa vekani skula zir lai nau pang fel tak ani lai atang to khan professional footballer ani tur thule thorim na mangin a hlotlin tur thu min hril fo thina kha atakram achan tirta ani ati Koulibaly ang zirlai hi anwang le ni in an soi thina skula le kha a zirlai a theitop chhuwa pa a infiamna lama hlotlin tuma theitop chhuwa bok chutianga a enga ma in eche tir lova in koprem taka infiamna le khazir kalpui theino pang hi antam lo hle ni in an soi thina anau pan ang ain apui tling zek kan ti ang thin kha ani ber ome heti hun lai zong hian Koulibaly hian school bana man mo takin a homework ati zunga chumi zoa anin kota chuan football a pet thina ball a pet tui theilu tuk chu dar alo tlai man viau thina ni ome anu khan atuga school kal angai thu thil pa in a football khel chu du tok ri turin an tuk ver atang chuan a ko ho deuh zia thin ni in ama Koulibaly hian a soi nge chutiang chuan nau pang fel en kol le kai hruai nuam le khazir le infiamna kal ko pui thiam tak mai ni chung chuan huna mang chho zela ti chuan academia football po chu zirzui zelin sangka zakwa somkwa pakwa atanga sangni pathum thleng a khelna ma saber SR Saint D tan a khel nuwa sangni somni pakha somni pani season league 1 a tebula som pakwana ni chunga relegate ta France football league sang ber atanga tlata FC Metsa hian Koulibaly hian sangni pathum atangin sangni paruk thleng khan ain zir thun zomta a ma se Metsian Koulibaly laka hian an be sei an muzo lo thung ma ason lo ba ka malam hun eng tak anei lo ti in sangni paruk khan a club hlui SR Saint D a bok FC Metsian an kirtir le a sangni paruk atanga sangni pakwa thleng khan SR Saint D a hian an zir thun zom le tatlau klawa Metsin nol ma sela Koulibaly hian beidon lama ala du hau lova ain zir theina om chun SR Saint D a hian thanhem ngai taka inzirin nasa takin ma po ason ta a
ti chuan sang ni pakwa khan FC match ama lo no to tu te chuan du le si in an la lut le ta ani match a hian sang ni pakwa khan B team a om turin an la luta B team a hian season khat an khel tir nuwa sang ni som pakhat season tran don khan senior team a an hlang kai ta a senior team a hlan kai ani la hian match hian France League sang ber khel phak lovin League 2 an khel meka heta hian a season ma sabera Koulibaly hian sang ni som August tha khan a debut match khelin Ireland ma sakber tum hian kung som pakwa le thania upa ania ti chuan a season ma sabera hian league match som pakwa lai a khel ve a match hian chorim ve tialin a season ni na league match som ni le pani an khel tir ba ka in elna danga an chhor tel ta boka chutiang chuan match hian senior team a angheta an hlan kai hnu in season ni chungin match som li le pani lai khelna hun an pe ani match a hian ma a son ti phat rual ani lova ma se chona thar ma chona ramdanga bawrok dang hi pa football level shantem adu awangin Belgium lama akal tadaya sangni som pani ni pui transfer lai khan match hi chwa sanin Belgium club lar tak KRC Genk azoma Belgium a hian a theina nasataka puntirin season ni boka chama sangni som pani atanga sangni som pali thleng khan match som kwale pani zat khel manin gothum akhung ba ka assist tunga anei tel ve man boka chutiang chuan senior level a match a season ni KRC Genk ka season ni bok mangin chumi nuwa a theina sanjia hailo tu Italian club lar SSC Napoli chuan an la luta chata amana palmak ta duai ruk point panga vel chau an seng ni in report hen khata chuan tarlan ani Napoli hian anti swallow mai po ni lawin anti fu char leya sangni som pali ni pui transfer laya an lak lu hi sangni som ni pani aron in her chwa meu chuan match zathum som pasari layan chhormana go som pali khung sakin assist tum riat anaya center back ania a gol khung le assist atanga te chi chu ani haulo a defending thazia le top class defender ani zia chu khovel hian a haimol lova team lian zo ka ngai ten transfer hun engemaw zat liam ta a khan lei chua tumin an dor lui thin ani kha khati lai khan pan mak ta duai za chuanga dor tu te hial anei ni in soyani a ma se a khelna club Napoli hian team tan lungphum poi mo bik ani zian hriat chen em awangin pan mak ta duai za me po kha an hnar fi thachak ni in media tam takin an tar lang chuai ani kha ma se Italian Cup tum khat le Italian Super Cup tum khat a choi pui hnuwa Napoli hi sangni somni pani ni pui transfer lai hian a chua santa a transfer hun masalama pan mak ta duai za tel po a an shal phal lo Koulibaly hi Napoli hian English Cup in din tharmek Chelsea laka an ui bet zo talova Blue Chen an tlar hnung thuam thatna turin kumsom thum pakhat mi ton hriat nei thatak le wanglai hun hmang mek Senegalese defender hi beiseina sang tak nen Londona an sengluta ani fit ruk le inches khat point paruka sang Koulibaly hi apian na France tan H level a khel thina under 20 ya match som pakhat lai Ireland manani kha France tan hian sangni som pakhat jun tha thleng in lanin hemenu hian France tan a khel talo thunga France tan hian senior team a po khel man talawin an kha te bulte chen na ti mai te ang Senegal tan senior level a khel ta thunga he thuba sailai thleng hian kumsom ni pali le thania upa ani atanga a khel tran na Senegal national team tan match somruk le pahnia khel to a ram tan hian an player poimo ber pakhat ni in sangni somni pani African Cup of Nations sa an ram hi champion puing ngeya hei ba ka hian sangni som pasari le sangni som pariata khan Senegal player thabera khan aloni to bok Koulibaly hian a khelna club KRC Genk tan khan nomoi pakhat Belgian Cup a choya Napoli tan khan nomoi pahni kan soitak te kha choi bokin ram tan pakhat a choi tene nomoi lian tham a khelna teamin inelna sang an khelchina hlotlina nomoi a choi pui hi pali ania tamlem loma sela Koulibaly hi khovela defender thaleng het ber pola ngai ni in champion nomoi a choi tamlama a class sanjia hi te chi ani lo he thuba sailai thleng hian Koulibaly hian senior level a captain match zali somnga pakhat zet khel to in go som pariat akhung to ba ka assist som pathuma nei to a tlar hnunga chuan ani tluka in hana tlak an om big lowe ti tur khopa player theina sang tak nei ani tameka Chelsea a hian beisei a phaka ngem ti ero hunin a shildona asum nu atanga te ero chuan beisei sang ani Koulibaly hian kopui Charlie Odenot aneya makvede chu Koulibaly le a kopui Charlie te hi an pian ni kumle tha ain anga an pian na hospital po ain ang thapa adanglam ve khop mai Charlie hi Koulibaly an ramtan senior level a Senegal ta na khel chan ber pakhat atlinga Senegal ta na khel tura mintu berni in an soithin tuna hian fate po nei to in chungkwa in hlim takin an khosame kani
Koulibaly hi vunrong awanga musin na tok na saberte jinga mi ania musin na tok fo ma sela khovela oppositiona athaberte jinga mi ani thunga Premier League lama engang takin chachua kangmo Chelsea hian pan mak tadoi somthum pali vel Koulibaly laklu nan an seng ni in website then khat chuan an tar langa official in puanzar ni lem loma sela hetiang zat borvel hi anin leina man ani ngei anin om hleya a contract reizong ero tarlan ni in Chelsea tang hian kumli dai contract aziaka kum somthum pakhat mi hi blue chen engang takin ma son puyang mo kan muthuai do ne